Siz sport сүйүүчүсү болуп, өз командаңыздын же болбосо сүйүктүү спортчуңуздун жеңишине ишенсеңиз, анда XBet букмекердик компаниясына акча коюутушка ээ болуңуз. Видео астындагы ссылка менен өтүп регистрация баскычын басасыз, андан соң телефон менен регистрация болууну тандайсыз. Анткени бул эң оңой жолу. Баарын толтургандан кийин телефонуңузга логин менен пароль SMS болуп түшөт. Войти кнопкасына басып кирип логин пароль жазып кирсеңиз, акча толтуруу жолдору чыгат. Эгер сиз Кыргызстанда болсоңуз, Анвар аркылуу Элсон мобильник Kiwi менен толтурсаңыз болот. Анын номерлери сайтта турат. Assalomu alaykum, Tompo qanday? Qanday deb so'qlar ana. Ne bayram senikinde bugün? Bratан, акча жок. Ne akça çok bolsa эле настроениең жок болор эби. Мен сага үйдө отуруп акча табыштын жолун үйрөтөйүнбү? Ооба, братан, антип тапсабы? Анда пенсияга чык, Tompo пенсияга. Hey! Ne konu kayma boş. İyi zamanda İşte çok benim yıklasın arkaydı kay. Az cam kayıt bakayım. Çok kılasın. Cunatı. Ana kim boşa. Ay doğum bay tokuğu cunatı keçi. Kızım da deptiydi. Azı kızım kelim dep. Ana kim otuğuzup ketip kaptıydı. Uygu. Ana kim boşa. Mayt süleptiydi. Ey kampı. Ana kim bitten. Bitti kız kettiydi. Ey. Onakin hilo ota tekende bitti kız. Onakin doğum bayağı kampi kettiydi. Neymiş? Asıcama ayıp bakayım. Koyun kay. Asıcama ayıp koyun. Ayıp bakayım. Yok